Ove godine je po prvi put organizovan memorijalni turnir Rifet Blažević na stadionu Omladinskog fudbalskog kluba Mrakovica u Kozaruši. Mnogobrojne ekipe, kadeta, seniora, veterana uzele su učešće tokom 3 dana koliko je trajao ovaj turnir. Prvi put ove godine osnivamo turnir koji se pod nazivom Dječji turnir Memorijal Rifet Blažević, a to je naš bivši predsjednik i čovjek koji je zadužio ovaj klub, pa smo na neki način, ovo je minimum koji smo mogli uraditi za tog našeg bivšeg predsjednika i trenera i bio je sve u klubu, jedan mali minimum, da smo organizovali ovaj memorijalni turnir. Prvi memorijalni turnir Rifet Blažević, nadam se da će ostati u tradiciji sljedećih godina. Prije svega pozdravljam Jasmina Jakovića koji mi je stvarno puno pomogao i ostalu upravu OFK Mrakovce na ovoj organizaciji, a posebno bih pozdravio Nadira, ne znam prezime, izvinjavam se, koji je trener svih selekcija u ekipama Bratstva. Zahvalio bi se i svim članovima uprave Bratstva koji su nam pomogli u ovoj organizaciji za ovaj turnir. Poslije dječjeg turnira ima turnir seniori, poslije seniora sutra nastavljamo ponovo turnir gdje će učestvovati veterani Bratstva i OFK Mrakovice. S tim bi mi vjerovatno završili ovaj turnir. Do sljedeće godine mislim da ne bi imali takve aktivnosti osim prvenstva u kojem je se takmičio Mrakovica u 4. ligi. Zahvaljujem se isto televiziji koja je došla na lice mjesta i puno se zahvaljujemo Jasminu Jakoviću još jednom koji je dao sve od sebe, momak koji živi u Čikagu. Još jednom hvala svima učesnicima i televiziji. Grupa patriota ovoga kluba došla je još prošle godine na ideju da, s obzirom da smo imali čovjeka koji je posvetio svoj rad i trud i sportsku karijeru u ovom klubu, riječ je o Rifetu Blaževiću, došli smo na ideju da organizujemo dječji memorijalni turnir Rifet Blažević, nosi njegovo ime. S obzirom na organizaciju, ja sam prezadovoljan sa organizacijom i ljudima koji su ovdje već u klubu, prvenstveno predsjednikom Zlatanom Grozdanićem, Ismetom Sušćem, s Prečom, ljudima koji su ovdje mi pomogli ovih par dana.
Turnir je, što se tiče dječjeg turnira, bio veliki odziv. S obzirom da sam ja očekivao manju grupu djece, negdje otprilike od 50, mi smo ovdje jučer imali preko 15 ekipa, to znači preko nekih 150 djece. S obzirom znači da smo računali na manji broj, ja sam jako sretan i zadovoljan sa odzivom naše djece ovdje. Ovaj turnir će biti i narednih godina, znači ovo će biti tradicija i bit će tradicionalni turnir Rifet Blažević. Mi smo u nekom svom planu i programu, kada smo prošle godine radili plan i program za ovaj turnir, ubacili naravno i kategorije seniora i veterana. U sklopu ovoga turnira, znači dječjeg, danas se odigrava jedno kolo seniora, a sutra se igraju nastavak turnira i veterana. Mi trenutno imamo negdje sada oko 10 ekipa, jer ekipe se prijavljivaju, imamo neki sat vremena do prijava ekipa i trenutno imamo negdje oko 10 ekipa, što je zadovoljavajući broj. Veterani isto imamo negdje oko 4 ekipe, znači sutra će se nastaviti za odrasle i veterane. Nagradni fond ovog turnira je 1500 maraka. Prvo mjesto turnira bit će 1000 maraka, mislim konvertibilnih maraka, 400 drugo mjesto i treće mjesto 100 maraka, uključujući i ove pehare ovdje, znači prvo, drugo mjesto, najbolji strelac, najbolji golman, najbolji igrač turnira. Jasmin Jakupović u Čikagu, gdje trenutno boravi, vodi školu fudbala BH Dragons. Pa vidite, ja sam nekako karijeru fudbalsku počeo ovdje u ovom klubu i sva ta ideja bila da se organizujemo na ovome stadionu je bilo upravo to. Rekao sam vam da sam počeo svoju sportsku karijeru, želio sam da prenesem to neko svoje znanje i da organizujem tim u Čikagu gdje trenutno živim sad. Otprilike imam negdje oko 6 timova, znači uključujući od 8 godina pa sve do 16 godina, U8, 10, 12, 14 i 16. Imam negdje otprilike, trenutno sad naša akademija ima oko 70 do 80 djece, znači to je otprilike brojno neko stanje. Većinom u tom našem klubu su većinom pretežno djeca s naših područja, znači iz Bosne i Hercegovine, ima i Hrvatske i Srbije, uglavnom pokriva se s obzirom da se mi nalazimo u dijaspori, većinom znači da djeca pričaju naš jezik, da imaju neke svoje običaje, tradiciju i kulturu. I s obzirom da se bavim već tim, došao sam na ideju sa ovima ljudima ovdje iz uprave da organizujemo i ovdje turnir i da to bude tradicija, da pokušamo nekako tu djecu, jer djeca to vole. Jučer sam ovdje primijetio da roditelji su zadovoljni, djeca, svi su presretni tu i kada vidim tako nešto, onda mi daje neku snagu i moral da nastavimo i dalje i naredne godine. Po samo kako je počela promocija vezano za turnir, bratstvo, kako smo se odlučili, bratstvo je dužno da naravno poprati turnir sa svim svojim selekcijama, što smo mi učinili. Naravno, stariji ljudi, poznanici s ovih prostora znaju da je Rifet Blažević ujedno bio i u fudbalskom klubu Bratstvo Kozarac, ali bio dobar radnik i igrač u svoje vrijeme. Tako da smo mi stvarno zaista dužni da ovo popratimo. Sa svim selekcijama koje smo imali, tačan broj dječaka, djevojčica i ne znam, oko bilo 50-60, što nije ni bitno. Bitno je da smo mi to popratili i da smo danas evo družili se lijepo. Jučer je turnir počeo, a evo i danas traje, što znači da je odziv veliki. Kako napreduje vaša ekipa? Što se tiče ovih starijih igrača, vidim da su dobili medalje, prvo i drugo mjesto. Nisam ni obraćao pažnju, a iskreno nisam ni stavljao akcenat nešto da moraju osvojiti, jer nam to u suštini nije ni bitno. Malo smo izmiješali djecu koja su ovdje, koja žive ovdje i djecu koja su došla iz drugih zemalja. Tako da više to bude turnir nekog prijateljstva, ne neki taktičarskog duha. Uglavnom, svi su dobri rezultate ostvarili, sve najvažnije. Kakvi su njihova osjećaji? Jesu uzbuđeni, zadovoljni? Što se tiče djece, zaista sve su riječi pohvale. Naravno, to je i ljudi koji su oko ovoga potrudili, oko organizacije. Vidim da je zaista na lijepom nivou, uzimajući u obzir da je to prvi put da se organizuje. Djeca oduševljena. Prvi dan je bio, utisci su fenomenalni, evo i danas je odziv
možda ne još veći nego što je jučer bio. Tako da je zaista lijepo osjećaj i lijepo uspomena u našem životu. Družimo se i sljedeće godine na istom mjestu. Naravno, mi se družimo i u ponedjeljak, utorak sa djecom igramo drugi turnir, pa ćemo imati na fudbalskom klubu Bratstvo isto memorijalni turnir Asim Mahmudin, gdje ćemo učestvovati isto sa ovoliko broj djece i naravno bit ću ovdje kao i ovdje. Prvo da vam čestitamo na osvojenom prvom mjestu. Recite nam koliko dugo već trenirate ekipu, da li ste zadovoljni ovim turnirom? Sad tu zadovoljni smo. Sva okupljanja djece su pozitivan jedan dio ovoga, u stvari, ferija našeg. Djeca se druže među sobom, sa djecom iz gotovo cijelog svijeta, a osim toga sa djecom koji žive ovdje, upoznaju se, većina smo mi otprije prijatelji, rođaci, tako da se znamo, većina. Vaša ekipa je specifična zato što su sve u ekipi rođaci. Uglavnom jesu. Ona je moj sin i od moje sestre sin, a druga su dvojica od mog šurjaka, 2 sina i ona druga dvojica, oni su golman i ona je tamo još jedan, oni su bliznaci. Tako da i uvijek smo zajedno, uvijek su djeca zajedno i uvijek igraju, i uvijek nikad nema nikakvih problema među njima i tako, bore se. Da, djeca treniraju fudbal ili je ovo? Treniraju fudbal najmanje 2-3 puta u sedmici. I to treniraju, ne ozbiljno, ali treniraju pošteno. Da li da očekujemo i sljedeće godine učešće? Naravno, ovo je njima 3. put. Ne, 2 puta su bili u Kozarcu i sad ovo je 1. put ovdje. Tako da oni su redovni. Hvala i još jednom vam čestitam. Hvala. Vi ste trener jedne ekipa. Mi smo trenirajući ekipu jednim od djevojčica na ovom turniru. Je li to bila jedina ekipa? Jedina ekipa djevojčica, malo izuzetak. I kako su se plasirali? Pa izgubili su. Dobro, bitno je učestvovati. Učestvovanje, jeste. Da li ćete i sljedeće godine dovesti tu ekipu? Bog da ako nas Bog poživi. Da li vam se sviđa kako je osmišljeno? Turnir je dobar, odlično i da nastavi ovako i želim u buduće sretan rad i ovo. Ok, hvala. Drugog dana turnira odigrane su utakmice seniora, a pobjednici prvog memorijalnog turnira bili su momci iz ekipe Auto Jakupović, druga je bila Mahala, dok su otpisani osvojili 3. mjesto.
Nakon uručenja nagrada i pehara odigrana je utakmica revijalnog karaktera između veterana Omladinskog fudbalskog kluba Mrakovica i Fudbalskog kluba Bratstvo. Ekipa naše televizije sa zadovoljstvom ispratila ovaj memorijalni turnir i organizatorima poželjela da sljedeće godine imaju mnogo više prijavljenih ekipa i da turnir preraste u tradicionalni.